kum som la sagi beba upa TikTok star Sana Yusuf cho Pakistan Islamabad a chen na insungin mai thalin anike kabli ni hi police ho in mithat pa jong chu anaman do ovin CCTV camera zakale som la thum zen a check zonungun hicha mithat hi kum som ni lekhana upa Umar Hayat kitipa hi a hi ti a phochin taw ni hi police ha akona ki mudanin hiche mithat pa hin amitha na aji hi thildang hilawa Sana Yusuf in alungsi na anahet pi lawa anano pi lo ji hi ti in zong asayon hi hichi di lo ta nunga chapang cha mel hoi ta khat ki thana chungchang thu hi tunia hi in sei ki diwai in lunglut ta in anangai ki noi te hichi thil so hi tukum 2025 mama hin June tha date tu ni nilhalam nidan nga le minute som la vela thil so hi hichini chun nilhalam nidan nga la vela hin Islamabad na sector G13 la lampia chun pasal khat tisat avam khat ki a wa le cho ki mu in hi hiti chun in get ki hongsa khat chun all ta in alunin asunga cha ama chenga ama indan ta khun au min hi hiya chun numei khat hi ana umin ama ko ma chun Sana Yusuf hoya ham tin adong in hi le chinu jong chun achung lama zit lam kaya room chu ako pi in hi hiti chun mi pa chu in song chun akal tawin Sana Yusuf na room chun agachi tai ne hi hiti chun sot lo cha sungin ahung kinil sang do honin hi jong le hi chan lom hi hung su jing din koima chan jong anaging chapo ne hi aji chu hi chimi pa hin a pistar pu chu ahin sat do jingin Sana Yusuf op la ta chu ni ve zen aka pin athi san chu bang ho in jong anat lewin lupna chunga chun alhodenin athi pai ta ne hi hiti chun mi pa chun Sana Yusuf phone chu akila in azambang pai ki ta ne hi Sana chu hospital in apuyun hi jong lela avai ge tawin adam do zodi tapun athi pai ta ne hi ahi le hichimi pa hi koi hiya itabang mi hi ham ti hole ipidinga hichikum som la sagi beb nunga chapang nuhin asai ano pi lo mai ji a anatha hiding ham ti ho asung langa hi ipithu ham ti ho cho aban banin anavio ite amasa in Umar Hayat kitipa hi koiham itile a social media profile ho akona ki mudanin ama hi kumsom nilani bem hinalai Pakistana Faisalabad akon mi hi Umar hi middle class insunga kona hung sailin hin college jong anakai lo high school chanbo anazo a ananga adana hi tan hi hicha ga he thading khat cho hile Umar hin masanga jong chu criminal record anei kha lo be hin hutia ga kicha thei mi jong chu di lo hi hi jong le achen naw gama hi numei thu sanga pasal thu ha ta alit sa wa hi jin gincha lo akidang dang jong asu ji ne hi Umar le Sana Yusuf hi ki ha khalo jong a hi di hon pun hutita kinai be se jong chu hi di ki lo hi ata ki mai to chu ki ho kha hon lo a hi na in hi jong le Umar hin a social profile ho a inbox ho a message aga thot jia abang kum le hi tia chu ki ho ji hona TikTok post ho a like ima ho ga ki bol pi tu ji hon bo hi na hon jong hi kilometer zathum le som ni a ki gamla a hi in hi jong le internet khang a hi je in kinai cha a hon danin akilang in hi ja hi Umar hin online a aki ho ji na hon ho chu iti ham khana hi anakila sung lu jong hi mai thei a in a hi lo jong le Sana Yusuf hin anop na mai maya hop anapi jong hi mai thei a hi Sana Yusuf chu mi het theita ahong hi do achun kumsom la sagi be bahi pan na lain chutia chapang cha he wangin TikTok lama dingin followers jong a haw mama in mi het thei mama khat a hi in hi Sana Yusuf hin a TikTok account a hi video clip za chom a hin post jing a hin hinla athil post ho chu ga kinil ki baw na thei elo le ki tu mo na thei ti ho zaw lo hi le hi chutia mi het theita ahong hi do an le ama akisuna akita san ho chu Umar adingin ima aboi hi nain ahinla alo lin na ho chu ana o cha na ana thang sit hi le akilom the ne hi hiti chun a social profile ho achun message ho atha jin a post ho in comment a bol jingin internet a kona ki ho do ding ti chu ana gu ten hi hi jong le Sana wang hin ana don butwa pun hi jong le a hin don bun achun onem ta le chan hoi ta in a hin don bun ni hi
athu sei ho chun Umar chu adei lo a hi ti chu akichi zengin Umarin adei wanga sanain Umar adei lo dan ho chu thing ta in asei do zengin hi a hi le Umar chun hitia reject hong ki bol khum chu agial thiam thei puin alunggela chun azola kanom pui ati chu kisu mol pho na danin akilain phula ding lung a hin kyal tai na hi Umar lunggel le thu hla na hi lungsit na a hi puin mi khat chunga thu nei ding a bol theina I chanham ti vet sa ding lung punin akilang do ta na hi hiti chun Umarin sana chan le achi alam thla na zo si online a kunin avel hi jing pantain a bol ato I ma zo si abon chan a khul tu jing tai na hi mi ho komin sana chu alung ta wale ai lo le akilet sa akibol thei sa e ai lo le celebrity ho akiba sa e ti ho powin akiso of a hi ti ho powin anango si ne hi a hin la alung sung lama chun ama ipi ki sa hiya eidon num lo ham ti lunggel pa cho apujing jeng in a hi sana Yusuf in anu pi lo chu ama hin pasal hina a hlinlel na akila a anewa kona numei sanga pasal chungnung zoding a hi ti lungput ne ya hung seili na hi zen alung set na thu akisan pi lo chu alung dam thei him tapu ne hi hije chun June date tu ni nilha alam nidan nga la ho vel chun Umar chu sana Yusuf hin khuwa a chaina dingin aga ki kumlu ni hi chichung chang hen wang inbox sa message ki thon hole ngaidam thum na ai lo le thil za chum ho a hi tapun amei thel to ki tho in achi lun in sana room sunga aga thil bol do chun Pakistan pumpi alung ki dan sai ne hi hichini thil so pe chu mi thipla ta zonga hi thawin na tong mi hon in lam a hin zot lai ta o hi zong le Umar wang chun a in lam zon lovin mun chombe hapte izat ham sunga anagon tu selsa hechemun chun mi that le criminal a hin su do theina mun lam chu anazone ne hi hichipe ra chu ti sat vom khat simple ta khara ki a lungsa I lo hi la hi sana Yusuf chen na inmun gera chun lu na thil si bol dia chu anachi a hi hia chun numei khat sana kinai pi ho hiding ham khat hi anaumin ama ko ma chun thudo khat se abolin sana Yusuf hoya umem tin anadong in hi numei nu jong chun aloi ho khat to hi te ding ti in khongai det lawin in chung lama a nalam chu kin ta in a hil ngalen Umar jong kalbi achun all in akal tawin athil bolding ahung lo na chu a het je in kinolo hilin mi ho akona kilep do theina te ding in anabolin hi in chung langin sana chu arum sungin anaumin a phone anave in anaki chim in hi e chiphat chana chu Umar hi ama ko ma dinga ahung ding chu gel jong anagel pha lo adia Umar chu hung jing dia jong anagin cha lo hi Umar chu room sung agalu na chun ahung ki boi pan hon tain o sang ta ahung ki japanin sana in avel vela neida hlan lang ka inwa konin jong po do kin chalin ati chu noilama ho chun jong azawi tin asayun hi hitia asai na chun Umar chu alunghan sa che kinin Umar chula athil bolding hung ki gel ha monga jong hung himai the hi a hi lo jong le amuna chu alunghan husana chu ki gingman lo hila amu okap jing jong himai thei ake he chen puin hi jong le akinil sang na hona konin Umarin sana Yusuf chu adip la ta pistolin ni vezen akap pi tiwang chu ake he ne hi meithal gin chu om naw in sung zo si chun ake thong jengin abang dung le hlong lai lup na chung ho zo si azong chun thisan athang jengin amuna chun sana chu ho helowin athuden tai ne hi hiti chun Umar chu kin ta in azam do man tan sana chu agan na thei penin hospital lama dingin apui ngalon doctor sonjong athei to ason hi jong le anahu do zo da puin hi hiti chun kum som la sagi ata beb sana Yusuf chu lesin a konin a hi na alha su tai ni hi sana chu a het kha mi jong hello ki ngai pi dinga jong a dei lo mi khanin a in sung mong en a hung that den tai ni hi a hi le sana atha zo nunga chu Umar chu hoilanga chi hitam a hi lo le police hon iti a hin hol do ham ti ho anave kin oite sana dip lai ta a meithel ni ve akap zo chun Umar chu ain sunga kona chun azam do in achunga ima hung lo ding danin agelin awa do ta ne hi a hin la hilaya amana het lo khat cha hi le thel a hla kona chu a khosa a kho hi zo si chu kichinga ki vetu jing ai tai ti jong a het lo hi Umar chu mi atha zo chun chomlo ka in Islamabad sector G13 a konin azam do tan source ho akona ki mudanin
garia akal do a akholamo Faisalabad lam azone tin asew ne hi ama gela cha athil bol chu kuiman a he do loading kuiman amat pha ta loading dana kho ne gela hi zong le achile awale na zo si chu CCTV camera anaki record do su ke a hitain sanate in maya chu CCTV camera ho azong chu ima zo si anaki record do a ahung hlun pet achi do pet akivon na le amai jingjong phate cha ki mu do hi a hi le sana ki thana thu chu ha te na hung ki thang do tan Islamabad police hon mi that pa chu mat do na ding in operation ahin pan ngal ta wen hi Umar phone data chu trace a bolun hoya ham allocation hol do ding ago na hi le Faisalabad lam anage man tain hi phat chun akin thei penin Punjab police ho a contact pai ngalon nidan chom chaka in Faisalabad lama panin mi that pa holding in special team anasol do ngalon hiti chun sana thia kona nidan somni ka sungin June 3 ni in Umar Hayat chu Faisalabad lamin agamudon anaman ngal tawen hi amat do do chun Umar chu lep zonga kilep tapun athil bol do le abol lo na ji ho chu aban sei do jing ta na hi Umar chu thu adong na hi le ei reject jing ji a ka tha he ti in ana sein atha na aji chu igela hi le ngol hoi ma ma khat che hi Umar hin ngai dam zong athum pun athil bol chu adi ta achan ding dol changa hi tin akila ana lai ni hi Umar amat awachun sana thana a anaman amei thelle sana phone jong chu amat do thaun anaki choi den den na lai ni hi Faisalabad a agamat do zo wachun Islamabad lamin ahin lepun police ho chun ama chu mi that mong mong a hi ti aki het na evidence tampi anewin amei thelle sana phone zaw na in sana that a hi dan ama kam ta a phone do na video ki kap do ho jong anew ni hi Umar amat wachun thil chu ki chai jing ding a hinai pun aji chu Pakistan gam sunga mi pi tampi in kinta a sana chunga thu adia atan loi diwin nge na ahin nei ngal tawen hi June 4 ni in Umar chu Islamabad ko nin athu kitan din ading tan nili sunglam zen police station a thu do nei dinga anaki koina lai hi courtroom sunga athil bol sit na ho min a mu thei dinga ahin vet sa wa jong chun kicha na jong anei puin lungim mai su him jong apopun hiti chun chumuna chun thibbe chan mung selin ading in hi azing in kon in police ho ading in thil imama asu tu na devin nithum phat api ben hiti chun chizo chun Umar cho adiala jelin khomin ana ta ni hi hichana hi gamsung pumpi mi ho chun Instagram TikTok Twitter le YouTube ai le Facebook ti ho social media platform jo si le mainstream media ho ki san jong thakana pangkhom ba sana Yusef adinga thu adia kitan pi na dinga nge na le kiphin na aneyo hi Islamabad na chun kiphin na nei mi pi ho chu hung ki khom khom pan tawen numei lam kai na a kisim group khat orat mars ki ti ho chun Islamabad sunga zapi he dingin thutot kho ta aneyon numei ho hi thille lo a hi pui kanom pui ki ti hi thina chan tu na thei a hi pun thu adi a ei ki tan pi diu le ei ki ven tup thei na diu nei piun tin an samun hi sanalim hoita ta ho jong chu posterin asimun adom sangun University campus sungsi si in Kendall a halun aza bolun social media zo si chu hichithil su thu le hichita banga thilsu dangdang ho in jong alu dim tai na hi tu chana hin wang Umar hi hitiding tia chinta athu kitan na ti chu thina chan go na api ding ham tiwang aghe chen nai pon hi jong le alhom pena kum som ni le nga sung be sungkul atan ding gin cha rehi sana thina hi her kha lo thilsu a hi lo le ama sapen jong a hi tapun Pakistan gamsung pasal hon numei chunga tha anei di set num naw le numei hin kho ima a agel lo naw ata lang be che ne hi report akona ki mudanin 2024 sung se achun Pakistan hin hitia gender based violence ti chu numei ho chunga de lo ta hunama khut ki thale thilsi ki bol na ho hi case sang som thum le sang ni lam aphajowin hi che hol achun case sanga wal chu rape case a hin domestic violence case chu sang ni le zani le som thum le git aling zowen hi June date tu ni mama chun sananu Farzana Yosef chun Islamabad na Sumbal police station in FIR anapin Umar a inwa ahunglu na kon thilsu zo si chu chin ta in anasei thane hi HFIR chu adan PU section 302 noya mi thana case mong hi zen
police ho chun mi that pa chu amat do wa tha angai le atha jing thei na diu tha akipin ama hon jong anaman do ngalo ni hi hinla Pakistan gama chun hichi tabang case ho chu atambe se jin FIR ki bol jong chu lekha pia thu sim loading ki sun mai tabang a hin FIR case sanga nu me hon adeule apoi mo chu ven bit na hi injo a case ihin sei ho chu a number a ki pi mai pun ata agam sung mong monga su do hi tain mi tam ta adinga hi adia thu anakitan bil hu jong tamai hi hichin numei chunga thilsu ho hu kipat na hi agam sung numei sanga pasal hata agiza bol na ji a kuna a hi penin tuni chan ge in jong zat mi tam ta la ho akhun numei ho iman a ki kel nai pun acham thlat diu a ki phalpi pun alo lhin na ho jong pasal ho adinga mul pho na danin alakit na lai vi hi sana hin kho thil so hi ama ho dia avela a society sung tha sim kit na diu ko mu tu kha hi na hi hechita bang dei lo ta ho hi su be na ding lampi inei sun cho hi le in le lo hi han thimjil namun le kai thang ho hi jing jong le pasal ho hi asia numei chunga ki sa se jing ding sa pi hi di lo wa hi chuti hi le ama ho hi numei ima gyal lo na numei thu sanga ama ho min phatna lin jo a hi tia anaki helo ti na hi hiji achu hichita bang ho hi su do jinga numei ha ta amu se nu hi hiji achu ki khialna na dinga hi ahung kun na agipat na chu ahin sim phat na san ho ngai hin chuti lawa chu imacha sim phat hi zo lo dinga hi hichila khangdong pasal chapang khanin nunga azola kanom pui ati mana ki tomla lunghanga mul pho ki sa mi atha jing thei ki ti chu hitabang lungyal aum lai se chu ki khialna lo ding hi ti chu he sa hi pasal di ta ki ti chu mi asang aza a ga that ha mi noya kun khalo hil ho ki seina a hi di pun anu apan ahil na le azil kung ailo le asanga lin hon ahil na ki chin thima numei chunga khut thalo numei je a ahi na ki su niaw lo ho chu pasal hang san pasal di ta hi zo hi hi chi thil so akona hi e hon jong ki hil na e nei wa i na wa i chi thei ten zo diu chu thil pha hong hi ding hi tunya ding en chan chu hi sautin video kina ki mo ki ding in na bonun stay safe and stay blessed.